Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik huchloraphamti. Diosaj bindispanaya, unata hilanaka, uliacanaka, rumtanipsmawa aka sábado mihta cantatina. Diosaja taque humanacaro bendispan, ukamaraki kitinakatej domingo alwataj maikutimpis abjata ka programa humanakas arum tatabjaraktao. Ukamag arum tawaitanwa, Radio Tercer Éxodo Istrinacaro, kitinakatej aymarlajra para el asiri hilanak kuyakanaka, humanakaroa Jesucristo en su tiparo arum tanipsmaj. Ukamaraki kitinakateja Radio Retuancane, istabjtaja Perú Lugarana, humanakarosa arum tanipjaraxmao. Humanakaj siempre ponio suyapjta, acá programa radial. Kau kachakanakan teh istabjta, Dios ajumanakaroh bendispan, humanakaj istabjatatawa, Yaputira Lugarana, hermanos de Yaputira, Dios bendispan, arom tawaitanwa, kau kirhilanakatej istachisto, Yaputira Lugarana, hermano Pedro, arom tansmawa, Dios ajumar bendispan, humaraki hermano Luis, ukamaraki Takpacha, Gila, Cuyaca, Kitinagateja, Calhuatán, Radio Ric, Huancani, Istasiptaja, Dios a Humanacar bendispan. Solitario, Calogranacan, Istaptaj, Humanacar Sarum Tanipsmawa, Antajarani, Ucalogranacan, Istaptaja, Rosas Patas, seguramente, Ucampia, Calchacanacana, Dios a Humanacaro, Achanachapa bendispan. Walik Istaptaj, Walik Soyaptaja, porque acá Radio Toqueja, Palta Sinctanua, Yosan Aronacapa. Almanakaman man kapa, viñay hakain tanta, viñay hakain uma, con hakosiñas. Ukamaste, arom taraktanwa, kititeja, dueño, acá Radio Retuancane, 104.3 FM, uka radiotja, profesor Jubileo Alarcón, para arom tantanja, con jamaquisktaza, munata, profesor, yatichiri, Dios bendispan humaro. Kamarak Radio Marusa, Taki Makinanaxa, Diosaj Impan, Diosay bendispan, Ukamaja, Waliki, aka horario, Umaj Diosataki, Osktawaita, Diosa bendisitama. Ukamasti Monat Hilanaka, Cuyacanaka, Altawañaniwa, aka programa, Diosat Mait Asisa siempre, oración toque, Diosat permiso abstawañane, Upajianaptistpan, Upaja, Iwasanakaro, uñesta istpan arunakapsa, chuimanakasat usk istpan, ukamat humanakaro paltañataki, kumajalakpas disao kitaimaita siñani. Señor Jesucristo, akalwatanwa yos pagarapsma, umaj monasiñam toque, graciam toque, macotimpis, permitista, acá Radio Tercer Éxodo, ukanekatasiñaja, ukamat arunakam paltañataki, taque, aymarlajla paltasiri, wawanacamaro. Ukamaraki kaya Perú, Radio Ritwancane ukatoque, kitinakatej istapje akaorasana, Señor Magbendistam taque istirinacaro. Dios Todopoderoso, graciam toquewa ma orompes cantatisipta akaora kana. Umaki choroj yanaptawapjeta kaukankapjas. Humana, unanyamajlorasma, con jamalajpachana, ukamarakapachana. Dios Todopoderoso, permite itay arunakamarstaña, Kaukiri textunactej atak Santa Biblianja, Ukanaxa, Humaki, Uñesta Erakita, Ukamat Taque, Radio Istrinacaro, para el Tañataque, Tañataque, Aka glorioso Evangelio, Viñay Hacañ Aronacama, Viñay Hacañ Tanta, Viñay Hacañ Uma, gloria a Dios.
Ukamao Señor maitasma Jesucristo Santo Sutimaro ukamapan Señor. Amén. Amén. Bien, ukamaj monat hilanaka kuyakanaka. Kun jamateja nia akaj maqawqa programanakana para astanja. Ukasta acá pequeña, ¿no? Acá tema. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sasao Dios Axawaya, ¿ni ya? A ver, mayam plito mañani, comaja. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Yo creo que acá programan pechtuk teñaniwa, acá parte yosan aruna capa. Ukamaja, San Juan 14, verso 6, ukan Dios Axiwa kama castellana aruna. Jesús le dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Gloria al Señor. Dios bendice pan aruna caparo. Ukamach niyawa pasirina kanach palt anipsma humanakaro. Hitipinis takich. Takiste Señor Jesucristo tainawa. Hitiponis chekach. Chekaste paispa Señor Jesucristo tainawa. Okwa pasir programanak palt anipsnach. Takita chekakan kanyata. Ichasti acá programan Dios mediante tuktes jañaniwa, entonces acá programan paltas ñaniwa jacaña. Kim sarunak jacan otchech, taki, checa y jacaña. Dios axiva nayatwa taki, nayatwa checa, nayatwa jacaña. Entonces para hacer programan acá paltas intanwa, cauqueres, ukataqueja, viñay jacañar irpir taqueja, Señor Jesucristo tainawa. Ukampis walja takinaka otjataina, ukatakinak taipinsti masa patakikiwa, viñay hakañaro por ir takij. Ukasteaka glorioso evangelio, uka glorioso evangelio este paz pa Señor Jesucristo. Okaroja checa cancaña, kitita inas, paz pa Dios, gloria a Dios. Entonces acá lo atan paltas ñaniwa hakaña, ¿no? Yo soy la vida, cheja Dios. So papi hakañaja. Kunas hakañaj taqi montan hakaña nicha. Pero mayormente jacaña montan acajanchinaki montan jacaña. Pero acajancheja temporal aquí o jacaña paja ahora quena acajanchinja. Ya, naira calta chachanakaja jacap jeritainawa, ya tung patak maranaka, kimsa kalk patak maranaka, sohta pataka, pakalk pataka maranaka jacap jeritaino. Kamsiu Santa Biblia, Génesis Librón, capítulo 5, en Kelkatawa, esa. Ukampisa, ukatao Diosa hakin hakanyapha kuchokataina, nuitin ponste, ukatin pon Diosa, sawai hatainau haniwicha hukam hakeha kanite, pakalk pataka nikim sakalk pataka no kahakeh solamente hakhaniwa, patak patunkane, isa. Nuitin pot akakamasti, ukampi Diosa hakin hakanyapha kuchok akaorakina. Porque haquej constantemente Diosat armase. Kun jamakishktas humajila kuyaka. Anito mak Diosat armaskta. Yaqipa hani hakke Diosat amtas qete hanukaj hiwat Diosanaka uka falso Diosanaka haqen lorat Diosanaka uka ídolos uka nakarokiwa Diosat uintasje kun hayakisiñasa. Otjiwa ma chekpacha taki uka chekpach takiste Señor Jesucristo atanawa. Otjiwa chekpacha cancaña, ucaste paz pa Dios, paz pa Señor Jesucristo. Ukamaja calvatanja, palta sueñaniwa, jacaña ucapuntuta. Umagniwa sanipsnaja, haniwa jacaña, akahanchit parkit, akahancheja, tukui tiempo nakaroxiwa, pakalktun kamaranaka kiwakjani. Wali sumach amaistat alimentat chachanak warminakao jakani, Kim sakalktung, hayukamsiu Salmos Libronja. Esa, ukaj Santa Villan Kayakatawa. Por lo tanto, acá hanchin hakañapaja, haktata kio acá ahora kanja. Monat amigo, monat hila, monat radio chukiri. Entonces, kaukir hakañats Diosaj parle. Diosaj wakillas kiwa, ma machak cuerpo. Uka machak cuerponwa, otji, viñay hakaña. Isa, hani otjanit hiwaña, hani otjanit osuntaña, hani otjanit chuiman kiptaña, hanukaja, viñay hakaña, viñay wainitu kitawaketaki kun hakosiñasa. Ukwa Dios anarupaj parle.
Kaya segunda de Corintios, ukana, capítulo 4, capítulo 5, ukana kan parchisto. Acá hancheja, ukat merqese siwa, ukampesa, acá hanchiman hankiu, formasiski, yaqa haqe, yaqa cuerpo, ukatano hiwasana caja. Acá cuerpo mistjañanej, uka cuerpo ro mantjañani, uka cuerpo no otji hacaña. Esa, uka cuerpo todavía otjaski yaqa cuerpompe. Hakata tjañanewa Jesucristo paispa cuerponi, cuerpo glorificado, ukan hakjañanej viñayans viñayapa, gloria a Dios. Ukatwa tratase, pero hacañaste, Dios ancaponiwa. Dios ha ponido hacañaja, porque upao sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. A ver, leitañani, Macauja textonaca, San Juan capítulo 1, ukan akam siu Diosaja. Ukaujito manacaja, takt asiwayapjam, chimpukt asipjam, qilqacht asipjam sanucaja, ukat mayampis maja, leit askata. Evangelio de Juan capítulo 1, Haiko Hankiwa, gloria al Señor. A ver, taktawañan, kamaja akam siwa. Capítulo 1, verso 1, Katkaltañani, akam siwa. Castellano 1. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Verso 4, importante. En él estaba la vida, ahí está. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Gloria al Señor. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Gloria al Señor. Gunja cosisiñas. Oh Sebacanja, Dios anca ponin hacañaj, Dios ha ponido hacañaj. Uka hacañao, hakenakan hanapanja. Gloria a Dios. Hakenakan hanapa. Ukasti Jesucristón. Hacañapakis uka. Uxiwakanj, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Yusano hacañaj. Hacañaj, Yusan punwa utji, upapuniu hacañaj. Uka hacañawa, hakenakan hanapaj. Uka hanaste qinayanak taipinwa hanatati. Ukampes qinayanakaja haniwa intendipkante. Un hayakiskeyas. Munata hila, munata kuyaca. Entonces, aniu Diosaj kariskiti, kunapachatejo pajseja, nayatwa taqueja, nayatwa chiqasa, nayatwa hacañaj. Akalwatanja hacañac ukatwa partasiñani. Yakan leit awaitanwa, Diosanka poninwa hacañaj, Diosaponinwa hacañaj. Uka hacañagua, hakenakan hanapanja siwa, gloria al Señor. Ukamach que tiene que tener Cristón queja, que tiene que tener Diosan tanja, chek pachaponiwa, viñay hacañanejtan. Y si tej viñay hacañanejtan, Jesucristón hanapanwa sarnakasktan. Amén. Gloria a Dios. Bien. Perdón. Entonces, ¿cómo leitas que aquí ucampe texto na campe? A ver, San Juan 8, ucarrarak sararaquiñani, ucaujanua todavía ucampe y osanaruna capaja para el taraquisto. San Juan capítulos 8, verso 12. Ucaujanaj camsis. Acam saraki ucaujanja y osana aruna capaja. Evangelio de Juan capítulo 8, verso 12. Pasausi. Y hábloles Jesús otra vez, diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre de la vida. Mas tendrá la lumbre de la vida. Gloria al Señor. Acá ojan Señor Jesucristo Sarakiwa. Nayatwa acá munduna
akapachana qhanapaj. Chititij nayar arkitoja aniponiu qinay ch'amakan sarnaj kanit. Anukaj más bien upanja haqqir qhanapiniu utjani uka haqqir qhanawa hakañaj. ¿Ve? Más tendrá la lumbre de la vida. Uka hakañ qhanaw upan utjani. Kun jaukaj kosisqueyas monat hila monat kuyaka. Dios awa montón qhanapataina. Hupan katainaw hakañaja. Kitina kate hupar arkani, hupar iauskani. Hupan qipap sarkani. Taaqi hupanakaste. Aniu ch'amaka qhanan, o perdón, ch'amaka qinayan sarnak qapjanite. Hanukaste ch'amakatqa hupanakaja qhanaro mistqapje. Hayu katawa hupanakaja akaña qhanani jani. Gloria a Dios. Kun hakosisqueyas. Unat amigo, unat hila. Aniu hakañaja, chiti haqinkisa. Aniu hakañaja qolqimpi alasiñakite. Aniu hakañaja hiwasan kite. Hakañaja diosankiwa. Hakañaja diosawa. Ukat wasi hakanja, uka hakañak ukawa, hakina kana qhanapaj. Chititej diosaro makatje. Chititej kristonque. Upaja haniu ch'amak qinayan sarnaqete. Hanukasti Jesucristo qhanapanwa hakasje. Gloria al Señor. Porque Dios axiva nayatwa qhanaj. Kun jaukaj kosisqueyas monat amigo. Humaj Criston qtate. Humaj Diosar aceptate. Setej Señor Jesucristo aceptastaj. Entonces haniu humaja ch'amak qinayan qtate. Hanuka humaj ch'amak qinayatja qhanaro mistonujta. Uka qhanapi hakañaj. Uka qhanaste Jesucristoa. Ukat akan litanj Dios aksio nayato acá mundon qhanapaj. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Criston kañan ukhakiwa utjani hakañaj. Humansa nayansa. Hanitej Criston kañaneja ch'amakan kiponeu sarnakas kañani. Esa ukhamsiu Diosan qillqatanakapaj. Litas kañani hukampe qillqatanaka. Evangelio de Juan capítulo 11. Ukauhanja saskakiu Diosaj. Versículos 25 ukana. Evangelio de Juan capítulo 11 verso 25. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Kamsisa kauhanj. Dios aksara nayatwa hiwatanakteipit hakatatañaja y nayarakitwa hakañasa. Kititej nayar iauskitoja, aunque hiwatani sanchinja, akaska kinius yo. Is ukatwa histanja. Creyente nakatakej haniu hiwañaj otkite. Tinakatej Jesucristo katoque espiripata. Uka creyente nakatakej haniwa hiwañaj otjete. Aunque hanchin si ukchinej per almapan viñayan paponiu hakaskani. Oxibacanaj, yo soy la resurrección y la vida. El quien cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Kun hakosis kiñascuaron acá. Ukat piwa kiseja Jesucristo katocaña. Jespirisata. Chuimana casaro. Hayo kapayakiu. Viñay hakaña human utjani. Hayo kapayakiu humaj hakaña niyata. Si teja no kamakas paja. Humata kej hiwaña ki utjaspa. Chamaka ki ispao, qinaya ki ispao. Akabimaj. Pero Criston kataja
Humaq ch'amakatqa qhanaro mistunaqtaj. Uka hakirqhanan paniwa hakasqtaj. Uka hakirqhanawa almamaro. Waynata tayani, awaqta tayani. Ukawa machaq cuerpoj. Is aka cuerpoj uka urunakaniki, uka maranikiwa. Ma uru aka cuerpoj laq'arkut hani, hani aka laqa cuerpon utkiti viña kañaj. Aka hanchij hakt'at urunakanikiwa aka ora qanaj. Niyaw ninjaraq sapqsma. Bibliaqsiwa paqalqtunka maranaka ch'amanch t'at alimin t'atnak chachanak warmina kasti kimsa qalqtunka hakawapqansiw. Viu kakiwa aka hanchinaj. Pero Dios aste almaroq churistowa viñay hakaña. Viñay hakaña. Uka hakañapi Diosata inaj. Diosan hani utkiti wañaj. Diosan solamente utkiwa hakaña, hakaña y hakaña. Uka Diosan hakanak seja nayatwa hakatatañas hiwatanak taipit hakatatañas nayatwa siu. Y nayarakitwa hakañaj siu. Gloria a Dios. Un hakosisqueas. Ukamaja yaqatiktumpi litas kakiñani. Primera de Juan. Ukanwa iqataseraki qillqt'ata Diosan arunakapaja. Capítulo 5. Versículos 11. Ukawjitanja akamsa saosi. Versículos 11, versículos 12. Primera de Juan, capítulo 5. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Gloria a Dios. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gloria al Señor. Guajay. Acá Evangelio, capítulo Primera de Juan, sí, Primera de Juan, capítulo 5, verso 11, verso 12. Acá en Dios Axiwa, Dios viña a cañas churisto. Acá viña a cañaste Dios anquiwa. Hitetej Dios anki. Upaja viña a cañani poniwa. Isa. Hitetej Dios anki. El que tiene al Hijo tiene vida eterna. Kun hakusisquiñas. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Asustas que ya ve. Anita Dios ankata hani utkit hakaña humanja. Hani utkiti hakaña viña hakaña humanja. Anita Dios ankata ukapachaj. O aquí si humanja acepta llama Señor Jesucristo. Porque uka Señor Jesucristo hakañaj. Arropao hakañaj. Evangelio hakañaj. Ukat Dios narupaq sataja hakain anta. Ukat Dios narupaq sataja hakain uma. Gloria a Dios. Entiende, Gila Cuyaca. Huayna tabaco, aymar lajra para el tasiri. Humaro akalwatanj para la sinksma. Alajpach Diosana viñay hakain arunakapa. Ukamaj. Setej humaj. Han Diosan kataja. Aniu viña caña jotiquito manj. Umaja sarnacasita o chamacana. Esa. Pero se tej Cristo human kani chimaman hakas janeja. O human otjiva viñay hacaña. Aunque jiwatanes Cristo siva nayatua jiwatanak teipita hakatatairej. Gloria a Dios, gloria a Dios. Kunja cociñas. Kunja ukaj mosqas. Diosan arunakapaj. Munat amigo, munat gila, munat culiaca. Que tiene que tener calvatan esta cipta, radio tercer éxodo.
humanakaj katoqta apjamakaj Diosan aruna kapau, almaman manqapau, almamatak askiu, Kitenakateja Radio Red Huancané, Perú Lugaranja, Tanja, Radio 104 FM, ¿no? 104.3 FM, Ayucao, esa. Radio Red Huancané, 104.3 FM, Humanakaj, Ischuktasipkaki. Masinan camaros awist arakimay, vicino nakaros awistam, Upanakaj también, Istapjañapataki, Ukamat Upanakaj Katokap Jañapataki, Yusan Arunakapa. Esa. Si te dejan aceptar todavía, Umach Amakan Gaskatao, Haniutikit Viña Caña Humanj. Ukatawakan Kelkataxeja, Hanitech Yusan Kstaja, Haniutikit Hacaña Humana. Pero si te humach Yusan Kstaja, total Katuyas Kstaja, entonces Human Otjiwa Viña y Hacaña. Gloria a Dios. Ukamaja Kajaya Ma Cochumpi, Yosario País Oañani, Ma Cochumpiwa Aka Radio Pacha, Diosaroja, Hachanstañani Sutipa. A ver, gelata técnico, Uskatawara Kismawa Ma Cocho, Ukampiwa, Diosaroja Hachanstawaisna. Gloria a Dios. Cristo
Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Con Jacosesiñas. Ukamaj monata radio estukirinaka. Chikpachansa, Señor Jesucristo, ñan kamikayata, guaysusisto. Isa. Panitej Jesucristospa, Kiwasaj Uchana, totalmente, chaychata ñan kamikayana, infiernon hakuntatasnan maoroj. Pero Diosawa ajkisistusto, Diosawa takasistusto, hanera sakamundo kaltataki ukatpacha. Hay ukamao Señor Jesucristoja, arona kapana para el chisto. Efesios capítulo 1 ukana. Ukamah kalwatan para el tasisktanoa, akaña ukatoket. Vida, kun hakosiñas. Siempre pone hakañ muni, hani pone kitis mun kit hiwaña. Pero acá hanchin katas kasinja, iwaki poni ñaniu. Acá hancheja, ma oroj, tukuyaki poni niu. Acá orakin hakaña. Porque acá hanchiroj diosaja, ma qao qamaranakakiu maitawai. Ukkakamaki niu, hanchin hakañaj. Qao qameris kañanis, qao qaqulqinis kañanis, qao intelectual chachas kañanis. Qao qakamtej diosaj ma término choristoja, ukat haniu pascañanit. Hay ukamawqillaqt'ata libro de Job, capítulos 14 ukanaj. Paxina casa, marana casa, actatao diosaj choristo, akahanchiro. Uka diosaj ma término osktesiwa, uka término haniu kitis pascañanit. Esa, ojalá y hakañaj qolqimpi a la señaspa. Ojalá y hiwaspa ispancaspa hakañaj, niwa, hakañaj maitata kitano. Verdadero akanchorireja, Señor Jesucristo. Upipanoa akahanchinsa, akasktan todavía, gracias toque. Ucampis diosajichaja, almazaroa, chorje, viñay hakaña. Kunapachate Jesucristo aceptan ukapacha. Kunapachate wasanakaj, Cristor katoyastan, Jesucristo katochtan, Jespirisata chuymasaro, hayo kapachawa, Chik pachapini viñay hakañaj otje hiwasanakanja. Ukat ninkaraj leit awaitanja akan yosanarunakapaj. Sarakesa maikutimpis leit awaiñani, Primera de Juan capítulo 5, Castellana Ronja, Sasaosí. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, gloria a Dios. Esta vida está en su Hijo. Esa. Verso 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Kunja nos parqueña su caro una caja. Si te humajan Diosan kata, si te hanumaj Diosar katoh kata, acept kata, haniponiu hakañaj utkanit humanj. Esa. Solamente hanchin qauqhay Diosaj churchitam ukat hanchin humaj tukuy hataja, solamente humatakij utkaniwa, sufriña, aquesiña, tormento, infierno logarana, caujateja quinta dimensión sataki, sopayan dominio pana, esa. Pero que tiene que Señor Jesucristo, este catoque acá glorioso evangelio, porque acá evangelio es paz para Dios araquiwa. Entonces, con apayatej Jesucristo, chimamanque, uma Jesucristo catoya tahta, uma bauteza tahta en el nombre de Jesucristo. Entonces, ucapachaja, jacaña nechta humaj. Hani umaja chakañar sarcatati, hanuka hiwañatja, jacaña ropasta. Hani tampoco chamacansa sarnakatati. Hani umaja kenayansa sarnakatati, hanukaja human japoneniwa viñay jacaña kana. Uka kanata inawa Jesucristo. Uka kanara kita inawa jacañaj. Gloria a Dios. Un importante su kamaj.
Criston cañapuni. Unja importante es Jesucristo catok cañapuni. Jupar arc cañapuni. Jupar cero cañapuni. Gloria a Dios. Porque Jesucristo que uti viñay hacañaj. Jesucristo kiwa viñay hacañ chorir Diosaj. Ayukatapi San Juan 14. Ukanaj kayak ataj. Ukatapi humanakaroh akat temat parl anipsmaj. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Sara kisa. Nayatua. Diosaj siwa nayatua. Hakej. Nayatua chikaj. Nayatua hacañaj. Gloria a Dios. Ukat kauksaros ariñani. Ukat kaukaros undañani. Diosaj akatimpon profeta ptoquej uka paispa aroro erpandisto. Uka paispa takiro erpandisto. Uka paispa chekaki ukaro erpandisto. Uka paispa hacañaki ukaro erpandisto. Diosaja profeta ptoque ukampe kana uñestayasa. Munata hila. Munata kuyaka. Hanipi humaj pantjata tej. Hakej takinak uksar aksaro absusi. Pero uka takinak taipinja Señor Jesucristo kiwa chikpacha takej. Uka chikpacha takamasti upakiponiu puriatam. Viñay hakañ marcaroj. Kaukanatejan hachañas utikan, hiwañasan utikan, ayqoñasan utikan, usuntañasan utikan, uka ojaroja, uka Jesucristo kiu puriatam. Gloria a Dios. Uka Jesucristo arropa kiwa chikarakis. Aniu kitins utikit chikakankañaj. Hakej. Yatiña nakis. Han yatiña nakis. Takis arikamakiw hakej. Solamente Jesucristo arropakiwa chikansa chikapaj. Hakinakan arropaj ma engaño arrokiw. Kare arrokiw. Haniwa chika arroj otikit kitins. Solamente Señor Jesucristo ki otje chika arroj ukatopajseja nayatwa chikaj. Gloria a Dios. Ukatowakisi juparo kipone. Makat jañasa, huparo kipon asipt jañasa, hupaja chica arjamaja, chica paro kiponiu irpaskistani. Uka chica arrompiu hupaja chamanchani almasaro, uka chica arro hupaja mankayani almasaro. Esa. Kichoroj walja religión hakenaka otji, hupanaka palapjeo uksans aksansa, ukampesa walja uka parlerinakawa engaño. Are parlerinakaj, pero campensa Jesucristo que ponewa chekpacha, glorioso evangelio. Jupa que ponewa chekpacha, hakan aro chorirej, viñe hakan chorirej, gloria a Dios. Jupa que ponewa hakañas, jupan aropawa ma halso puchjama hantu kuskiri viñay hakan aroj. Ukato a Diosan aropajsata, viñay hacañ arro. Isa. Uka viñay hacañ arronctanpe. Uka viñay hacañ arrope Cristo. Profeta ptoques acatiempon parlanisto. Uka viñay hacañ arrope haquen almaparo istapirej. Uka viñay hacañ arrope haquen almaparo chamansterej, manqtairej, umtairej. Gloria al Señor. Haniu kitins utikiti hakañ aroj. Hakej wali sumanak parlas pau, kitis parlas pau. Uka aronakaj tukusirikiu, uka aronakaj akasirikiu, tuyihtirikiu. Solamente, Señor Jesucristo, arropa kiwa viñay hakañaj. Uka tiosakseja nayatwa hakañaj. Gloria a Dios. Ukamaja munata radio tercer éxodo istirinak. Manakaja amuit asibham. Criston qtate. Criston qstaja viñay hakañani iqtaw humaj. Hiwatayatas hakaska kipunitama. Porque Dios axiwa nayatwa hiwatanak taipit hakatatayiri. Nayatwa hakaña, si Dios aj. Gloria a Dios. Uka hakañawa hakinakan kanapaj.
sasaulit araktanja, kaya Evangelio de Juan, capítulo 1, ganja. Nayaro arquiriste, haniponiu chamakan, hanio kenayan sarnakanite, hanokasti hupanja, hakan hanaponiu otjanisiwa, gloria al Señor. Dios pagaratapan. Ukamaj munat hila, munat amigo, umaj hani armasimti, aka radio istaskakim, radio rituankani ischuktasipkakim, umanakaroa akaronak palt anipxma, umanaka ukamata biñay hakanyanip hanyamataki, porque acá arroquiu, porque acá arroja Jesucristo paispawa, uka Jesucristoa hakija, chekasa, hakañasa, gloria a Dios. Hanumahach osarstante. Hanumahumapais paros confit asimte. Hanumahach amamaros confit asimte. Hanakimasimros confit amte. Solamente confianza maja Jesucristo. Acá glorioso evangelio. Acá Dios anaropankpan. Porque uka Dios anaropaja. Chikans chikapawa. Akeupan haserij. Dios ahaniupan haskaspate. Upaja kimskote kollanawa. Unata hila, unata kuyaka. Kichoro hualhani uka takit chusarstap. Uka cheka antiguo takit sarawachapje. Uka uhachaliakis kenyaj. Hakeja investe Diosana cheka aropa. Parlkamayaj uka cheka aropan. Chekpachaponi sait askayamaja. Upanakaj tapjewa. Hakenakan yapantat arunaka. Upanakaja haken amuitat arunaka. Uka taktapje. Ukan pensa akatimpunwa Diosaja. Chitani taptoque. Hiwasaroj entreguisto ma verdadero evangelio. Ma evangelio antiguo. Ukaste ma evangelio wilampich achota. Isa. Utkatainawa paqalqo iglesianaka, utkatainawa paqalqo angelanaka. Uka angelanak toquewa Diosaj, sapa iglesiaro, sapa timpun, sapa edadar churasquisto, chiqpachapuni akabiñay hakan arunak. Uñesta esquisto, chiqpach taki, uka takisti Cristo taina. Uñesta esquisto, chiqan chiqapakis uka arro, uka chiqan chiqapak ukasti Jesucristo taina. Uñesta esquisto, kitipones hacañaj, uka hacañasti Señor Jesucristo taina, gloria a Dios. Ukamaj monat hila monat kuyaka, ukamau humanakaroh palt anipxma, y acá programan peste, ya está, tukt esrectanua, acá tema, acá pequenstabe. Yo soy el camino, la verdad y la vida, si Dios ha. Entonces palt anipxmawa, takitoket, palt anipxmawa, chek pachakis, ukat, palt anipxmawa kalwatanja, hacaña, que tipo ni tienes hacañaj, hitinka pones hacañaj, y kun hamats uka hacañ katox najiwasaj. Uka hacañaj ani waka hanchi takikit, uka hacañaj alma takiwa. Alma takiwa kichataski, cuerpo celestial, cuerpo glorificado, gloria a Dios. Alma takiwa kichataski, hiwatanak teipit haktaña. Ukatwa kilkataksataina, Dios aksi, nayar iaw siriste, hiwatanis hakaska kiniw, gloria al Señor. Dios anak takikonas, hakir kamakiw. Hakir arunaka, hakirit anta, hakiri uma, hakiri marca, hakiri Dios. Es, aniu Dios ajiwatakiti, upankio hakañaj, upao hakañaj, arupao hakañaj, gloria al Señor. Ukamasti munata, hilanaka kuyakanaka, Dios ay bendispan, taque ay marlajra palt asiri, hilanaka kuyakanaka, akakamao manakaroja palt anipxma, yo soy el camino, la verdad y la vida, ukatoqueta, nayatua, taqueja, chicasa, hakañasa, ukatoqueta, utiri programa nakanste, yakati manakatua, palt anipxrakima, humanakaro, humajan armasimte, istaña, aka radio,
sapa sábado wihta cantatinaka, ukamaraki repita siskiwa domingo wihta cantatinakas. Kau kachakanakans istapta, umah ojalaya haost anisma, aka radio retuankani ukarro, ukamaraki kitinagateja aka Bolivia orak tokens istapta, ukampi yakaluganakansa, aymar lahra para el tasiri marca, diosan marcapa, ojalá humanaka haost anip jarakisma, radio tercer éxodo. Isa. Ukamaste, humanaka haost anip jasmawa, radio retuankani. Haost anip jasmawa, Hilata Simón Juparo. Celularan Hakubipa. Awist Anoyabhama 973 474 736. Ilata Simón Yankee. Uparo Hausantanip Hasmach. Radio Rito Ankani Istirinaka. Mayampa Awist Anipjama. Celular Hakubi. Hilata Simón Yankee. Uparo Hausantanip Hasmacha. 973 474 736 ukahakubiro. Okaros de Haustanip Harakismawa, Profesor Jubileo Alarcón, Upana celular Hakubipaste 970 025 446. Profesor Jubileo Alarcón, Ukaro Hausantanip Harakisma. A ver, Mayampe, celular Jacobe número 970 025 446. Radio Reto Ancani, Profesor Jubileo Alarcón, Ukaro Hausantanip Hasmaj. Umanakaja, Aka Radio Toquetza, Arum Tanip Tab Hatawa. Kamach Diosaya, Bendispan, Kao Kachakanakanteja, Istabhta. Gloria al Señor. Un jacosisqueas. A ver, Arum Taraxnawa, Itinakateja, Istabhtaja, Huancane Lugarana. Bueno, Istabhtatawa, Humanakaja, Walja Hilanaka Cuyacanaka. Familia Kia, familia Huanca, Humanaka Istabhtataj. Familia Luque, Dios Ajumanakaroch bendispan. Kamaja Arum Tawerexnawa, Kaukirinakatej Istabhta, Vilmer Johnny Keira. Bueno, familia Kira, ¿no? Ukamaraki Yaquelin, Huanca, Yaquelina Huanca, Dios Ajomar bendispan. Ukamaraki Kaukir Helana Campes a ver acá, Otio Kilata, Yomil, Kia Huanca, Camisa que estás Gilata, Yomil, Dios Ajomar bendispan, Ukamaraki Felipa Huanca, Dios Ajomar bendicirakpan, Joaquina Luque, Humas Istaraquitatawa, Acá Radio Reto Ancani, Dios Ajomar bendispan, Achanachap, Istaskakim, Suyaskakim, Hotel Sábado, Campal, Tasinip Kamau, Yosanaruna Capa, Ukamarakiwa, Calixto Apasa y familia, Humanakaja, Istabhtao siempre acá Radio Reto Ancani, Dios Humanakar bendispan, Humanakan Hilatam, hermano Lino, Arum Tanipsmao, Waliki Sasina, Istaskakim Sasina, Calixto Apasa y familia, Ocaroste Antonio Yucra y familia, Humanakaros Arum Tanipsmao, Camarake Roberto Mamani y familia, Takpach familia Maroa Arum Tandanja, acá Radio Reto Ancani Uxatoque, Dios Ajomanacaro bendispan, Ocaroja Cuyaca Juanucaja Gilata Robin Mamani y esposa. Robin, camisa quistas gila, Walik Homaj Istatak, Dios Anarupa, Dios Anarupaja Hacañawa, Dios Anarupaja Chekpachapini, Alman Mancapawa, Omahan Carjasimte. Suyaskakim Sapa Sawadonaka, Comaron Tansmawa, Hilata Robin Mamani y Esposapa, Dios bendispan, Ucamaraki Hilata Eduardo Quispe y familia, Upanakaj Estabjewa, Kaya Yapotira Lugarana, Ucamaraki Cuyaca Roxana Quispe, Umaj Estaractawa,
Kayayaputira, Juliaca, Ucaujana, Dios ay bendispan. Takpacha hermanos, Diaputira, que tiene que te istapta. Hasan Ucaujan istapjarakstahaya. Hasan Ucaujan istaptawa. Humanakaja, istasipkakim. Acá Diosana, viñay hacaña, aronacapa. Seguramente mañana caja istaptawa solitario cana, antajarani, tal vez. Panascachi ukalogranacans istapsta, rosaspato canacansa. Dios bendispan sa sausapsma porque Diosana ropaja. Taqueni taquiu, mientras tiempo otikipana, anir haipokipana, diosaja, aka radio toque, marcaja, miston hapjam, uchalorañat, miston hapjam, hiwain takit, haltan hapjam, ukakari aronak taipit, haltan hapjam, diosan chica aroparo, diosan chica takiparo, diosau viña hakan choriri, diosau viña hakanyani, ukau humanakaroh paltan itapjta. Ukamaste alajpais Dios auqueja, bendispanaya, munata, hilanaka, culiacanaka. Ukamaste, utiri, sábado kamaya, Diosaja, todavía hakancho rasquistani ukapachaja. Ukchan kamaste, Diosampe kamasipjañani, kauquiere, textonactej leit antja, humaj biblianistaja, mayampis, leit asiskaki. Mayampis, ukat humajukampe, chamanchasita almamana. Ukamasti, Diosampiquia, utiri, program kama. Sasao saniwayapsma, humanakan hilatama, hermano Lino. Gloria a Dios. Diosampiquia. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, mistsun hapham, hanhupanakchik kuchloraphamti.